Yadu so no midima for heba clinic for waha. Na Dr. Penino Wankasa enso ewaha. Dr. Time daso. Aha, and the dog aba ewaha. And the dress and show the one who say yes, Dr. Nepia. Dog, you're more official pa. I think come to you. I say now kwani ahwode wo ho. Inshallah. Em say abaso body bi abaso ho. Yeah. Wow, midima for heba center. Yeah. Yeah. I see. Yeah. Yeah. Dog, ye nim komo kakra. Time daso. Time edaso. Anope ye bechia Adum TV ahwefo nyina achia medima for heba clinic obi a en anope nipa bebre na abodompem ewo medima for heba clinic na dwumadi a yedi afi no ho abasobode na dwumako from Simba African Business Excellence Award 2021 year ehun se medima for heba clinic Discovery Herbal Clinic of the Year. And no home abasobody actually say na anya me nwanwa say last Tuesday but na ka say ye promotion na doctor say wa to emo ahasa ya bro nye ye on the 20th for Monday yeah ma 50% discount na doctor ni say nka nipa ahasa de okay na abroso anano juada de see medima for heba clinic because ewiase nyina ebinsi da because of say ebo anopa nonum no na yenya enipa atwam 350 ebo 5 because nipa ebeda clinic omo chase ba Sunday ni 2 o'clock na ade chinye ebo 12 ne de na che say ya botent baburu be adie no e kire say obia e ka medimafo me na oyalefo obia so dimafo ne hwa enye se bia obegye achade o na emom ne say sika oni bie na doctor se wo ma 50% discount na won san magye achade enu na nipa de won yale ya wa yale ya che ba medimafo na ade ba ko en ama aye me won se en na obi betena doctor enim na o ka kire se o ma me nyankopon dum eni nansa na wo ho atowa o se mi akora me nim dada o bu se na yede na wodi mu dada was ana ma mi asumesi na wote me fitire se enam ono so na me ba ha na ono ne de ye chen me de be mpre na ena won wo de wo nantikoyi enti niema nyina di adanse se onyankopon na de medimafo heba clinic aba besi ho enti obi a woyale doctor se wo to ne nsa afre obi o wo akirichiri bencheye Ganafo ama yehu se aboa pesese se didi kwan enwa ampa because of say enkna ha ye clinic ni bi ni ho enso every day ye nya enipa babulu be 70 efiri enkna ebe kumase ekwan na ayo mo kete because of say the nani ehuna de etimi snapane de wabubuo etimi nante de stroke actually nfinje aduo no etu America de be pacho ni sisi achia sima aduasa na atene de animu akon etene eniema we nyina ekere se ubepiem wo medimafo heba clinic ya edin ne ye honam na asa amana ye de aboroso na eye onyankopon na de clinic aba se ena wasan de afa doctor ohun nipa mobo doctor nipa yale hu hia ne echen sika edi na ubepiem wo doctor pa nyankopon ama ne tumia wo tumi de time ebre eto yalefo yale so na alfa ya ebre ento yale so enso eni enkuguo da na da bia meka kire obi asem nipa bebre asase frefre wona onoa medimafo enuro ese edie benku na medimafo didi dwuma ono nko yalefo eba ho na hwan de ato no entam na meta ka kire won se odie wo pa formula ne ekura me kire woni nyina se eni fawe enso wo de ya enya adwuma da en se enia hini hama no eye otumfo nyankopon na eboye ye kura ye tetebre na anasa wona na kurampo wa duro na woni se dua wetimi sayale we ba wo enhira so ama wo a wutedi ye bibia enye de enya adwuma eye otumfo nyankopon na ehira enia hini hama nyina so ede ahye Dr. Tam da so ensa se on fansa yale
ayalesa emfiri nipa efiri onyankopɔn se wa amfa tumi na amawo a wontumi mfa nsa obi ayale entina medimafo herbal clinic yemfa poma ma ho empireno entina medimafo herbal clinic yentina hwi mu nye de emfa ma ho empireno adanse enkrofo die nyina eye pefe maame bi a wayale mfinhia aduanan ya na ma apo no se oye bayifo a oda obi emantwe obedumfo bi kofa ne ba maame se ne matumi kofa asofo se onka nanum asam because of so onu nko ne yale 40 years oda ontumi na ne video ehye no enti ne man se onko oye bayifo yakofa maame eba medimafo na edi na awotwe na oba reviewer ne man no so oye bayifo no mu mako enum asa atade fita ebeda nyankopon ase enti na ye maame yale na de ha no na yale na yenya yale safo emfinhia aduanan enhyira enka ye awurade nyankopon wiate nyina tumfo se ye breso wode Dr. Tam da so abase obi bia obeye sitie na wobetu na monti na doctor say wa wo hwemie me hia wo gidie because so me mfa wo gidie enye hwe the doctor hia say ade enche na wudi line so na wo na se wo yale no wudi stressful sika krampo ni wabusuafo ache dia nyankopɔn adminti ebeti wani so wo medimafo herbal clinic be piem wo Dr. Tam da so na wo ba doctor onu pana owo tumi a otumi de tab eto yale so gisa de wawuo anasa ne nsae de ne nsa gunubo anope mo kiremanfo enyantam wonkoi na woti ase a wayale sa epe na ehia doctor se be so de na nsape ubon se nyankopɔn wo tumi kese a wode ahye na ko ansa enye na da sembia wo medimafo herbal be piem ewo ho we be bia wo firi eba bia udu kumase a wusi meko ebuakwa udu kumase a ebuakwa ena bisa udu ebuakwa wusi ubesi police station ne medimafo station ni na wofa ubeduru ho no na taxi sisi ho medimafo herbal clinic ufu taxi na ode wo ba clinic ho da let uduru ho a nipa no doso pa live bo na enso tie ne nipa nya gidie se ya ba clinic ya nhweye enso ye beda made ade ache because of say wo yele no o mfa mfiri ho nye de ensan so mfa nko efie da be piem wo medimafo herbal clinic wa yele ache wa dada mo ache wa boka atusika de agu bebre wo nko wo yele enko yale bi eni ho a eni eduro obi ka se yale bi ni eduro a oboa wo yele nsa wo ho ento wo a ebi ya ba wo call ye na wunya yale na ano eduro banyankopɔn de wo be piem wo medimafo herbal clinic Dr. Tam da so a Dr. the Tam ebeto wo yale so asa wo yale a ekyinye bi anye de eni ho misisi ya me ya mechidi kase mikotodwe menase atatai mekoda mentumi na me widiem ehyehyeme me wonyaka akwanhia wonamu obu wo nsam obu doctor si wo mu nyina ye de entetia case entetia case wo medimafo herbal clinic because wo bi a wachia amakuroma nyina edi adanse se maami wachia ofin so abofo ye kire fie kura ye se ko maami a wachia ne fie ho ebe pie medimafo herbal clinic me pa cho simama mako aduasa na watene enti wo ba eye tab enfra doctor se wutimisa koko yale wutimisa malaria syphilis candidiasis prostate enum nyina ye entetia case ewo medimafo herbal clinic because wo be pie mu a doctor at the time na eto wo yale so wo ye bema na ewu emfinhia dunie obema ntimi sorry da doctor say 24 hours obema no be sorry am what me no yere ahia se bema ni esan so a doctor say na mako enum obema no be say ekese tenten tetrete kakraka pipripi bobrobo kukuruku wo mu se size we na minya ya enka men ha me hu bie mu a wo ankasa hu se na wa ye de wajai eduro no yusu be piem wo kumase abua kwa agogo maso ne Ghana ha nyina ba akopɛ ebi ni baabi abiem Copas last stop no enso sa wo sei nansa anan po echinchin ba hwɛ doctor na sa wo hu doctor na doctor de don hwere ba ko saw yale a
ebeboa chensa wo beko baabi a eben wo na wase wo bre wadaagye akoda akogye eduro enkonkosi aga wonti da bia bedimafo ye adwuma bronyen ye ni holiday bia ewom ye ni holiday bia da bia de be chie friend eda ye be ye adwuma because ya anya adwuma da kokora de ebesi Ghana na enye papa because ebi asada na ya anya adwuma na Nyankopon se ye mfa time ento obi yale eso enti be piem ewo Kumasi ebu akwa agogo wo fra doctor 0244 774282 number no time go screen no eso meda metiefo ne mahwefo nyina ase anope adwuma na no aye ze question bia ne hobi ti time da so dog number no wo screen ase no e no wasa keka no nti no yem fra doctor donya wo mo de hospital ho no wo clinic ho a wo mo sayare ti dog ne yem fa unsi hey yam insha papa o konso nyame fa unkodu yeda ase papa ti ne doctor wie yem komra na bronya yedidie no nuane a wudie dokodoko a wo no mo no ne etesai papa na bibia na oso odie yakwaba na FDA for ha ne no matwa so